biramutse bibaye Minembwe gafatwa na Tshisekedi Chilombo yahitagarika intambara agahita ajya mu biganiro na M23 byo gushyira mu bikorwa ivyo bemeranije, hanyuma bagategereza uko bizarangira nimba M23 bazayiha ibyisaba cyangwa se nimba ruko leta zimwe za Amerika zazafasha kimwe na Qatar mu kurangiza ibibazo byo muri Congo, cyangwa niyo yabaye intangiro y'urugamba rwo kuzamuka maze ubundi bagafata Bukavu, Goma, ibice byose M23 yigaruriye bigasubira mu moko ya FARDC. Uzumvute ngira muri comment. None tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka na 2026 Minembwe habaye imirwano ikaze. Nivuga ngo ikaze wumve ngo ikaze. Inguni nyinshi zarashwe na wazalendo ifatanije na FARDC ndetse na FDNB. Inguni nyinshi, nivuga nyinshi wumve uburengerazuba, urasazo n'amajyaruguru n'igice cya Gakenge mu majyepfo ya Minembwe, aho urugamba rwabaye urugamba rw'isibaniro ku rwego rudasanzwe. Ihangana rikomeye hagati ya wazalendo na M23. Ibyo ngiye kugaragaza neza cyane uburyo M23 ikomeje gukorana imbaraga z'umurengera mu kugaba ibitero biremereye yirwanaho, ariko FARDC ikongera kwerekana neza ko idashaka ko agafuka imvugo rimwe muri no rugamba, igomba kwerekana ibyishoboye. Ndaje bikubwire byose uko byagenze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abazalenda ariko barivuga ko birukanye M23 gahungira kaziba, abandi bakazamuka berekeza Nyangezi nyuma guhura n'umututu w'imbunda ziremeye zutse kuri wazalendo. M23 itayirukanka ita position yari irimo bitewe n'uburemere bw'igitero gikomeye basutsweho na wazalendo, abashyikiwe na FARDC mu rugamba ruteye rworoshye yabe na gatoya. FARDC ihamye neza cyane ko yakoresheje uburyo bukomeye cyane bw'intambara, maze ikoresha strategy z'imirwanire ifatanyije na wazalendo. M23 ngo ibone basanga badashobora guhagarara imbere ya FARDC na wazalendo, barirukanka. Aya mashusho nivyo ari guhamya, ndaje mukanya mubwire kamwe ku kandi mu bizavuzwe muri aya mashusho, ndetse icyo wazalendo itangaza muri operation nyirizina bakoze bayikoreye ndabikubwira. Sibe byonyine aya mashusho ubona, uriya ubona hagati ungu ugiye kugera aho ngaho imbere yawe yitwa General Somoka Kuri Evariste, ni guverineri wo muri gihe cya etat de siège muri Kivu y'Amajyaruguru akorera Beni. Yatangije operation karabutaka muri Kivu y'Amajyaruguru guhiga M23 n'abandi bose batesha umutwe igice cya Kivu y'Amajyaruguru, ngo niyo gahunda itangiye. Ati umugabo yarategereje Bwana Kasongo kugira ngo atangize operation bahurije hamwe. Ibuka ko mu minsi yashize byavuzwe ko abitwa Force de Tigre bazanywe muri Beni, abandi agashyirwa Maniema, abandi bakazamurwa bagashyirwa neza muri Bunia. Mu gahunda ari uko agomba gutegura ibitero biremereye cyane ku banzi z'umutekano wa Republika ya Congo. CLP ya Thomas Rubanga uribuka bivugwa yuko ishaka gufatanya na M23 bagatera bagera Kisangani, bamaze kuvanamo na Ituri Bunia, bagahurira hirya gato muri Chopo, bagakomeza gufata iriya ntara ya Chopo yose akavanamo na Kisangani. Rero Somoka Kuri Evariste nyuma gusura ibice byinshi yigiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba ngategure neza cyane operation karabutaka igomba kuba muri cya cyerekezo. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi uko byagenze. Ni mujyana none muri Ituri bazanye uwitwa Maître Gabika Kasongo ugiye kuyobora iki cyerekezo cya Ituri, intara ya Ituri, asimbuye General Major Rubaya Nkashamajoni ugiye mu bindi avuye kuba guverineri wa Ituri. Gana Gabi cyangwa se Gabi Kasongo mission afite imbere cyane harimo guhangana na Ebola, ariko na CLP ya Thomas Rubanga ngo agomba gukora icyitwa cleaning, guhanagura burundu CLP na ADF, umutekano muri Ituri, umutekano muri Nord Kivu, umutekano muri Sud Kivu. Mbega umupango turaje turebera hamwe ivyari byo icyo kinibyo urabimenya. Misa Volker Türk wo muri Irani ushinzwe uburenganzira bwa muntu yavuze kuri drone zikomeje kwararika imbogo ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, aho izo drone ngo ziteye inkeke ku buryo bukomeye umutekano muke uri guterwa nazo, ndetse bigaragaza neza cyane ko uburenganzira bwa muntu ngo utari kwitabwaho cyangwa se uri guhungabanywa na bino bitero nyirizina biterwa n'izi drone zo ku mpande zombi FARDC na M23. Mu mvugo ye hari ikintu yagarutseho bigaragaza neza ko Ironi yiteguye gufasha cyane muri no rugamba. Tukabibona ibyitwa ngo kuzana umusada cyangwa se uwo yutabazi kwa civil, uburyo bigenda bitinzwa kumbe ni iki bashaka. Turaje turebera hamwe ngo ni ibiki. Hanyuma ku rundi ruhande
Ufaransa bwakanye amakuru avuga ko hari ingabo zabwo zifasha M23 zimaze imishi zikorera mu bice bya Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo by'umwihariko mu kerekezo cya Mikenke Minembwe, ngaho bavuze ko Abafaransa barimo Ufaransa nyirizina bwakanye iby'ayo makuru. Gusa n'amakuru amaze iminsi ashimangira cyane cyane ko ibitero bikomeje kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu 23 isa n'abanyamahanga muri bino bitero. Ndabikubwira tubigarukeho kamwe ko kandi kubivugwa byose ko bizakabaye. Yitwa Mr Swane yageze i Rwanda muri Angola guhura na President Lorenzo ngo baganire ku za Congo byose, by'umwihariko ibijyanye no kurangiza amatati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana James Swane kugera i Rwanda agezeyo nyuma y'imaze iminsi ivuga hagati ya Kinshasa na Rwanda, ndetse hajemo ngo n'agatotsi go kuba Rwanda ishobora kuba yarivanye mu biganiro byo guhuza Congo cyangwa se abakongomani. Yitwa Tshisekedi Chilombo Felix Arias Beto cyangwa se Faci, bavuga ko ageze i Houston muri Amerika mu gikombe cy'isi, aho azashyigikira ikipe ya Congo ku munsi wa 17 z'ukwezi kwa gatandatu, aho ingwe za Congo zizaba zihanganye n'abakinnyi bo mu ikipe ya Portugal. Umukino wa mbere amakipe muri Afrika ari kwitwara neza cyane kugeza magingo aya, amakipe menshi muri Afrika akaba amaze kubona inota rya mbere mu gikombe cy'isi. Ikipe yaraye ibikoze neza ni Cape Verde yanganije na Spain. Ndaje nkubwire nazo ibijyanye n'igikombe cy'isi, hanyuma na Tshisekedi Chilombo ageze i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yewe Mungu wa Kamanzi uruwande ngo ikaze utiyane ku musozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Ngarika dore ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina ibiri kuhavugwa ni ibiki. Muri Minembwe niho ari kuvugwa urugamba rutoroshye, aho habaye imirwano ikaze mu nguni nyinshi. Kuri uyu munsi tariki 16 ku masaha ya kumanywa, igice cya Mikenke cyaturutsemo icyo twakita nk'irimbuka cyangwa se yisekeza, aho FARDC ariko zirambunda neza bahagarikira imbunda enye zagaze ku modoka za gisirikari, maze basuka ibisasu mu byerekezo bya Ilundu, Gitavi, abandi basuka mu cyerekezo kigana neza Madegu ariko mu gice cya ruguru. Abaturage batuye gumbisha ibiturika byinshi ku masaha y'igitondo, aho ngo imirwano yakomeje mu 23 ikagerageza gusubiza inyuma cyangwa se kurasa barasa kugira ngo barebe ko bagira icyo bagabanya kuri ubwo buremere bw'ibisasu byisukaga muri ako karere. Abaturage b'abasivile M23 ivuga ko bakomeje guhura n'isanganya rikomeye kubwo ivyo bitero bidasanzwe, nyamara nubwo zakomeje kuba cyangwa se zakomeje kugaragara cyane ko bigaragara neza cyane ko urugamba ruri gukorwa muri ubwo buryo. Gusa imirwano hari ikintu kimwe cyavuzwemo neza cyangwa se kitagaragaye neza. Hari ibisasu byavuzwe byatewe mu gice cya Ilundu mu gice cy'uburasirazuba bwawo. Byagenze ngahubwo zatewe ibyo bisasu byatewe n'indege za drone zo mu bwoko bwa Sechkane muri kira cyerekezo. Ukurikije uburemere bw'ibyo bisasu, kwibaza uburyo imbunda za FARDC ziteretswe muri neza. Ikindi ya kumanywa zikarasa nanone muri kara karere ntizigaragara mu kirere byako kanya muri ako karere cyangwa se icyo cyerekezo cya Ilundu. Ko byabaye ikibatsi bya kinyabyo ku buryo bukomeye, kandi abaventwa bari muri ako gace urumva nyine nta kuntu bari guhagarara imbere y'ayo masasu. Bagerageje kurasa kuri position zisukamwe ibisasu ariko birangira bigaga neza ko badashika parashi, birangira 23 basubiye inyuma kugira ngo birinde ko ari byabaturikana bikarangira basize ubuzima. Andi makuru rero Ravuga yuko nkuko ikinyamakuru cyitwa Radio Umurage kibivuga, muri Teritwari ya Minembwe mu bice bya Karingi, Gakenke, Mikenke na Ilundu
nyine biriwe mu ntambara ikomeye ikomeje gutera ngo amapfa mu kubaturage babanyamulenge baturiye Minembwe. Kimwe mu binyamakuru bihashyigikira cyane cyane twirwaneho nacyo gihamya neza cyane ko bino bice byabereye imirwano ikomeye. Ureze neza ni ibice bigaragara ko ari mu neza Mikenke agace k'iburasirazuba, igice cy'uburengerazuba ni muri Gitavi. Nubwo uyu atabyanditse, amakuru yemeza ko humvishe ibiturika kandi bikomeye cyane. Bikomeza bigaragaza neza ko ingabo za MRDP-Twirwaneho zikomeje ngo guhangana n'ibitero by'ingabo z'u Burundi kuva na FARDC gatane FDLR ngo ushaka kwigarura udusozi tw'ingenzi duhanamiye Madegu Centre. Gusa muri utwo dusozi harimo agasozi kamwe karangije kubatombe kera, niko FARDC bavuga na wazalendo. Ugasozi gakariko ni Mosinai kwigarurirwa na FARDC ndetse na wazalendo. Bivugwa yuko cyane cyane byaba ari uburyo buri strategique bwo kwigarura aka karere ka Minembwe Centre cyangwa se Madegu, nkuko Twirwaneho yataka n'ubundi ngo hari utundi dusubiye Madegu Centre. Bigaragara neza ko wazalendo na FARDC bifuza kwigarurira bavanyemo mu 23 Twirwaneho gasozi cyangwa se tutaza gufatwa bikarangira neza batakaje Minembwe yose. Ikindi nkuko ikinyamakuru kibivuga ngo ku gice cya Gitavi Irango mu kabaya cyangwa se agace ka ruhinamavi, utu dusozi nitwo MRDP-Twirwaneho zikomeje kwimana. Muri make uyu munsi agace ka Irango ruhinamavi niho no mu kabaya intambara nyirizina yabereye, bagerageza gushaka uburyo bwose bashoboka kugira ngo wazalendo itabasha kwanyura muri humye ikinjira indani muri twa dusozi, kuko twa dusozi ruhinamavi na Irango udufashwe Gitavi yabo yabayitombe. Kandi abasikari kuzayo ba FARDC yuko kubafungurira amarembo n'ibitero bya Sukhoi, kuko ntabwo bakaze n'amaguru, ariko ngo tuvugana begeye neza utwo dusozi bari kurasana barebana vis-a-vis ndasa nkurase. Uko nkuko niko bahagaze muri twa dusozi mbasa naho bari kureba uburyo bakinjira. Gusa hano hari ikibazo, hari abasirikari bari baranyuze muri Minembwe ni Ibu Force. Gusa Ibu Force ni special force ya FARDC nivyo, gusa itsinda y'abasirikari ivugwa rifite imbaraga muri karere niba ari ibyanyabyo ni Serpanwal Black Snakes. Abangaba bari kurira mu gice cya mu burasirazuba. Amakuru yatangajwe ku masaha ya mu gitondo saa 12 abari mu gace ka Rwisankuku ngo babonye umurongo muremure w'abasirikari ba Serpanwal baca neza muri cya cyerekezo basanga bajya muri Minembwe muri Mikenke. Bigaragaza neza ko bafite shwa ebyiri cyangwa se uburyo bubiri bagiye gukoramo intambara. Cyane cyane ko bashaka gufata axe igana muri Ilundu cyangwa se bashaka gufata axe igana Gitavi kuri twa dusozi nyine FARDC na Twirwaneho bari guhanganira ruhinamavi Ilungu batwigarurira. Rero ahangaha ukashobora guterana none icyago gikomeye kuri 23 niba Serpanwal banyuze muri karere koko bakakora nk'ibyo bakoze mu gice cya Karingi ndetse n'agace kwa gato ka Rwisankuku bakwitemo 23. Biramutse bigenze gutyo mama igihombo kuri 23. Gusa ariko 23 bivuga ko batwaranyije zimwe mu mbunda zabo z'ingenzi cyane. Gitavi iri protege cyane, irarinzwe ku rwego rukomeye ku buryo nimwumvishe ngo byabaye ngombwa ko 23 bayihambura Twirwaneho bayambura nyine aka gace ka Gitavi. Kamenya ngo bakoresha imbaraga zidasanzwe zidakunze kugaragara kuri taya. Ibitero bidahagarara bya leta ya Kinshasa buraterwa n'igitutu bariho aho basabwa kubahiriza ku masezerano afite mu gihe yamaze yamaze kubahiriza ngo ibyo isabwa n'umuhuza. Yamakuru yikonze ko amakuru bamenye ariko Tshisekedi yavuze ko azohereza ibyo asabwa aruka afite Minembwe. Uri kwa cya kibazo twatangiranye nakubazaga ngo Tshisekedi Chiroma amutafashe Minembwe ashobora kwemera none kujya ku masezerano cyangwa se y'amikorwa ibyo yemeranije na 23. Bamwe muri mwe mwanditse muti oya, abandi bandika ngo yego. Ariko ikinyamakuru cyo kivuga yuko bamenye amakuru yuko Tshisekedi Chirombo azemera gushyamikorwa ibyo yemeranije n'abarwanyi ba M23 aruko Minembwe yarangije kwigarurira ku buryo bwuzuye. Aka gace kakaba kari mu maboko ye ari ukagenzura. Icyo gihe aribwo bishoka cyane ko azajya ku biganiro na M23 cyangwa se azashyamikorwa ibyo amasezerano bari batinyanye avuga bitari za Minembwe yayivanamo nta kintu kizavamo cyangwa se ntabwo wakizera umutekano. Ni kubera iki Tshisekedi akana cyane ko akorera genocide abanyamulenge, ubwo ko icyo ari kinyoma.
muri iyi minsi bijyanye na genocide isa nkaho idakunze kubivuga, yasa n'iyagabanyije kuvuga ngo genocide ikorerwa abanyamulenge, ahubwo ikavuga ku bwicanyi bukorwa na za drone. Bijyanye na gahunda yo kurwana kwayo, M23 yatangiye kuvanamo icyitwa kurwanira ubwoko, basane kurwana barwanira igihugu cyose muri rusange, bitewe ngo gifite politike mbi bashaka politike nziza. Ariko Kisegere Kirumbo mufata Minembwe akayiha amahoro, akayiha umutekano, akagenzura kandi bikagaragara neza ko atica abasivile. Rero ikintu cyambere ngashaka kugaragaza neza ko cyari ikinyoma kigaragaza ko abasivile b'abanyamulenge bicwa Kinshasa, ahubwo bamwe mu banyamulenge bo mu Kagara na twirwaneho ari bo bica ng'abanyamulenge kunze gutazira n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero tuzaza kureba neza ninde uzafata Minembwe ubundi akayigenza mu buryo bwuzuye. Ese FARDC izabishobora? Basoza bagira bati abazendo bavuga ko birukanye M23 igahungira muri Kaziba, kandi abandi bakazamuka baca mu gice cy'uburengerazuba bazamuka bajya muri Nyangezi. Babana kaca muri Musambia bagabye igitero gikomeye cyane kuri 23 birangiye 23 ifumye mirirukanka agacira gasiga burundu injya muri Kaziba hafi ikigo cy'indege nyine cya Minembwe. Bandi bahita bazamuka baca mu gice cy'uburengerazuba wanyuze munsi y'umusozi wa Gitavi, ariko hepfo cyane bahita bazamuka bagana muri Mwenga, barazamuka basa n'abakikira Mikenke hagana ruguru, basanga birazamuka ngo bagera muri Nyangezi niko amakuru avuga. Ariko bikaba bikomeje kugaragara neza cyane ko byaba ari ibyago bikomeye. Munabwanye mu kajya bashoboye gutoroka bavuye mu gace ka Minembwe no mu nkengero zaho bahungira berekeza Kaziba na Ruhinja. Aba bazalendo ngo bari kubakurikira, ariko bivuga ko batarahagera batarahagararira ikaziba, abenshi barimo berekeza Inkengezi. Amakuru nyine bano bazalendo batanga nuko ngo hari aba M23 barwanye rugamba na bazalendo, ikagaragara neza ko rugamba rwananiye, katangiye kuva muri front line ku mirongo imbere ku rugamba aho bari kurwanira bagita berekeza muri Kaziba, abandi bakaba bari gucika bazamuke bajye mu gice bya Ruhinja ni mu gice cyegereye nyine kagace ka Twangiza mining gacwa mu y'agaciro ruguru ugana muri Nyangezi. Kore gahunda nyine bari gukora banyuze muri byerekezo nyine bya karere mikabaza rendo bari kuvuga ko barangije kumenya neza iby'umupangu wa M23 bamwe bari gutinya urugamba. Muri Nord Kivu niho nimukiye. Muri Nord Kivu umurwano uriyo n'umurwano uteye ubwoba, ndetse wavuga yuko FARDC irimo gutegura mu buryo bukomeye cyane uburyo bw'imirwanire cyangwa uburyo bwo gukora igitero mu buryo bw'imbaraga, uburyo bagomba gukora ibitero barwana n'abarwanyi ba M23. Yitwa Somokakuro Evariste, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kwande rwa Kinshasa. Yaramaze iminsi asura access zitandukanye z'abarwanyi ba FARDC bageze mu duce twarigaruriwe na M23 two bayambuye. Akaba yarahamije cyane ko FARDC ikwiriye kugira imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri front line zose. FARDC kagira ubugenzuzi bwuzuye, akaba ariyo ikora akantu kose cyangwa se uburyo bwose bw'imigenzurire yaho bikagaragara. Nyuma ubu ngubu rero ikaba biri kugaragara neza cyane ko FARDC bifuza gukora ibishoboka byose ngo noneho bavanemo n'utundi duce bavuga yuko twatuye mu maboko ya M23. Ko duce twose turi mu maboko ya M23 babe batwigarurira nkuko babigarukaho. Gusa ibi ngibi bivugwa bikaba bigaragara neza cyane ko ari uburyo iki gisirikare cya FARDC kiyumva. Uti kubera iki? Amakuru aremeza yuko kuri ubu ngubu FARDC yarangije kumenya amakuru yuko M23 yo ubwayo ifuza kwisubiza uduce twose yararekuye. Ngo numva ngo duce turi mu maboko ya FARDC, uduce 23 yakoreragamo. FARDC yamenye amakuru yuko M23 bashaka kutwisubiza. Nyuma yo kumenya amakuru yuko bashaka kuzamuka kujya Rubero bagahita bakomeza no muri Beni, byatangajwe na M23. Muri Rubero ni mu bya bice bya Kipese kamanuka hafi y'agace kegereye uburasirazuba mu gice cya Rutshuru.
hanyuma ugakomeza kugeza bashyizeho umurongo utukura mu bice biturukamo M23 ugera mu bice birimo FARDC kuryo bagomba kuba bizeye umutekano wuzuye cyangwa se bizeza umutekano wuzuye abaturage bawo. Bwana Kakure Evariste akagomba gukora iyi mission mu buryo bukomeye cyane. Hari benshi bategeye kubihuza n'ibyo byavuzwe mu minsi yashize aho Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bagenewe Rubaya n'umujyi wa Rubaya, kandi iyi ntambara ikomeje gutera ubwoba ndetse n'ubwega muri kara gace. Akaba asimbuwe na Gabi kandi akabita kano karere bigiye kuwita igiye kuza mu karere kose muri rusange. Arimo kuyobora intara y'Ituri uyashyirije ku mugaragaro ubuyobozi Gabi Kasongo Mulumba. Uyu uyobora mu bihe bikomeye kurwana n'imitwe ibiri ariko kongera no gatatu wa Kodeko ngo ni CRP Thomas Rubanga, ADF na Kodeko, ndetse akangana n'icyorezo cya Ebola. Bamwe bavuga ko atumye Bwana Nkashama John azize kuba yambuwe buriya butegetsi bwo mu ntara Kivu yo mu ntara ya Ituri. Ariko kuba intara y'Ituri na Kivu y'Amajyaruguru biri connect byo ni ibintu twembi tuzi nge nawe tuzi neza ko hari ahantu bihurira, ndetse bishoka cyane ko mission zigira imbere cyangwa se imbere hanga bizaba biri mu province ebyiri Ituri na Nord Kivu. Cyo kuzazanira akaga gakomeye imitwe iriyo nimba ko bazabashyizemo imbaraga nkuko bivuga. Rero nze kuri amagambo ya Bwana Volker Türk, umwe mu bayobozi umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi, avuga kuri izi drones zikomeza gusukira isasu muri Burasirazuba bwa Kongo. Uyatangizaga inama ya 32 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneva mu Suwisi. Komiseri Mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Türk yatanze umuburo ukomeye ku wa mbere tariki 15 Kamena ku bijyanye n'uhungabana y'uburenganzira bwa muntu ku isi ndetse n'impinduka zihuse z'intambara zishyikiwe n'ikoranabuhanga rishya rya gisirikare, mu kugaragaza ko ababajwe n'uburyo butagira icyo butwaye kandi butagira umupaka ku buzima bw'abantu bugaragara mu byemezo bimwe na bimwe mpuzamahanga. Uyu mukozi wa Loni yamaganye iterambere riteye ubwoba ry'intambara nkuko abivuga. Indege zijya pilote n'intwaro zigenga zigenda zirushaho guhindura amakimbirane yo muri iki gihe, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abasivili aho bapfa buri munsi nk'udushwiriri. Muri leta zagizweho ingaruka cyane n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rishya rya gisirikare. Komiseri Mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukomeza kwamagana no guhotera abene avuga bino bibazo. Komiseri Mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu
yanatanze inshamake y'uko uburenganzira bwa muntu buhagaze muri Kongo, avuga ko umutekano muke no gukomeza intambara ari imbogamizi zikomeye cyane mu guhangana n'icyorezo cya Ebola muri Asirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So bwa mbere Loni igaragaje impungenge ku ikoreshwa ry'indege zijya pilote mu ntambara iri kubera muri Asirazuba bwa Kongo, ikoreshwa ry'indege zijya pilote, imbunda nini n'ibindi bisasu byakoreshejwe n'impande zose mu mirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'M23 Kinshasa, ivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda byagaragaje n'umuryango w'abibumbye. Muri Werurwe 2026 mu nama yo kuvugurura uburenganzira bwa muntu muri Kongo, mu nama 31 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu Geneve, Nada ari na Shife, Komiseri Mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu, yatangaje ko ibitero 31 by'indege zijya pilote byasuzumwe muri Gashyantare. Ibyo yavuze ko amateka akomeye cyane yagaragayemo ku kwezi. Ni kandi yavuze ku makuru y'umuryango ukurikirana amakimbirane wa Arcade wafashe inyandiko 31 z'indege zijya pilote n'indege muri Kongo nk'ibitero byibasiriye inyoko muntu. Nyuma kwezi kumwe muri Mata 26 Human Rights Watch yaburiye ko intambara y'intwari ikomeje kwiyongera mu misozi miremire yo mu turere twa Fizi, Mwenga na Uvira nk'ikiva amajyepfo, ari ibintu byarushaho kuba bibi cyane bitewe n'ikoreshwa ry'indege zijya pilote, indege z'intambara kuva mu Gushyingo na 2025 nk'uko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukurikirana iterambere ry'intambara muri aka karere. Ibitero by'indege zijya pilote ngo byariyongereye cyane, bitereye igihombo cy'abantu ndetse binangiza ibintu byinshi, harimo no kwangiza amatungo mu midugudu myinshi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mr. Volker Türk ati nhagarike ibikorwa byo kwibasira abasivili mukoresheje iryo koranabuhanga ryanyu y'indege zitagira abapilote. Yabaye 23 ishinjwa kuba ikoresha iri koranabuhanga, yaba FARDC yo ishinjwa kuba ikoresha iryo koranabuhanga bakoresha indege z'uburyo bwinshi zirimo drone za kamikaze, drone za KT6, drone za Sechkane n'indege z'indwanyi nka Sukhoi Su-25 zose rero bikaba ari ibikoresho ngo byica abasivile b'inzira karengane. Ubufaransa bugira gutya buhakana amakuru akomeje kuvugwa yuko hari abasikari babwo barwana ku ruhande rwa M23 batazira u Rwanda ngo kugira ngo ibice byinshi FARDC ishaka kwigarura bitigarurirwa. Ibyo Ufaransa buvuga ko ari ikinyoma gikomeye kandi kidasanzwe kiri gukwirakwizwa kuri les réseaux sociaux, bavuga ko atari ukuri. Ufaransa bwaravuzwe cyane muri iyi ntambara, cyane cyane bihereye muri Rubaya. Ambasade rero y'Ufaransa Kinshasa irakana ko nta gisirikare cy'Ufaransa kiri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, cyane cyane Rubaya, Fizi na Mikenke, nkuko ambasade ya France muri Kongo ivuga ngo nta ngabo za France zirimo muri utwo duce cyangwa se mu Burasirazuba bwa Kongo. Kuri kwizera amakuru ni inkuru kenshi bituma rero ngo zirushaho kwizerwa, ni inkuru z'ibinyoma zakwiriye kwemerwa. Igitekerezo cy'Ufaransa kirahamye kandi kiragaragara nta gushidikanya. Ufaransa bushyigikiye ubusugire bw'igihugu cya Kongo ndetse n'inkurwa ry'ingabo z'u Rwanda ngo zikubutaka bw'iki gihugu cya Kongo, nk'ibihamye by'uko France itafata bitu Rwanda M23 ngo gwashyigikiye ko u Rwanda ruvana ingabo zago ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiherutse kuvugwa na none n'Ububiligi. Ingingo yongeye gushimangirwa kandi inshuro nyinshi no ku rwego rwa politike y'imbere mu gihugu, hari kunengwa kandi gushingiye ku bivugwa ngo bidafite aho bihuriye n'igitekerezo cyangwa se itangazo ryemewe. Kuki batenga, kuki avuga ibitari byo, bigomba rero gusubirwamo ko ayo magambo yatangajwe atariyo. Aya niyo magambo yashyizwe ku rukuta rwa X rwa ambasade ya France itashize iminsi myinshi havuga ko hari abasikari b'Abafaransa muri Asirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Rubaya, Fizi na Mikenke. France ambasade yayikomeza igira iti ibi ni ibinyoma, nta ngabo z'Abafaransa zirimo muri utwo duce cyangwa se muri Asirazuba bwa Kongo. Kubera kwizera amakuru ni inkuru kenshi, nk'izo nkuru kenshi nibituma birushaho kwizerwa nkaho byaba ari ukuri. Ati umwanya w'Ufaransa uhoraho kandi ugaragazwa nta guhinduka, urasobanutse. Ufaransa bushyigikiye ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo ndetse no kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Uyu mwanya urongera gushimagirwa inshuro nyinshi. Ikomeza igira iti ku bijyanye rero na politike y'imbere mu gihugu hari kunengwa gushingiye ku birego bidafite aho bihuriye n'igitekerezo cyangwa se itangazo ryatangwa. Kuki aya magambo atamaganwa cyangwa se ngo yigere acyaha n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Bigomba kuvugwa no gusubirwamo. Gusubiramo ikinyoma ntabwo bigihindura ukuri. Amakuru y'ibinyoma ntabwo ahishura, arahindura ibintu. Niyo magambo yanditswe na France ku rukuta rwa X nkugaragaza neza ko ntangabo ziri muri Asirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa M23 yo no ku ruhande rwa Kongo ntaziriyo. James Swane we ari i Rwanda
intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Congo akaba n'umuyobozi wa MONUSCO James Swart yagiriye i Rwanda uruzinduko we yahuye na perezida wa Joao Concalves Lorenzo kugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri uruzinduko yongeye kwemeza ko MONUSCO yiyemeje gushyigikira ishyirwa mu bikorwa no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, anashimangira akamaro ko guhuza neza ibikorwa by'amahoro biyobowe na Washington Doha ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. James Swart MONUSCO yashimye kandi uruhare rwa Angola mu guteza imbere amahoro, umutekano n'ibiganiro mu karere k'ibiyaga bigari muri uruzinduko yagiriye i Rwanda muri Angola. Kisagari Kirumbo we ati reka njye kwirebera Leopard bacekiranya na Portugal tuyitsinde. Ni Perezida wa Repubulika ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageze mu muzi kuri wa kabiri tariki 13 Kamena 2026 Houston, Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari kumwe na madamu wa Perezida Denis Nyakelu, umukuru w'igihugu, ari azitabira umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo kuri stade ya Energie hagati ya Rubaya yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Portugal nk'igice cy'umukino wa mbere w'itsinda rya K mu gikombe cy'isi cya 23 cya FIFA muri mwaka wa 2026, aho ikipe rukumbi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ari Leopard yo muri Congo iri gukina kubera ko ari kuri stade aho umuryango w'abanyekongo witezweho gushikariza abaturage cyane gushyigikira ino kipe. Perezida wa Congo yifuza guteza imbere urubyiruko no guhuza igihugu mu bihe bikomeye cyane by'ubumwe n'ubwumvikane bw'igihugu. Kabone n'ubwo ibice bya 23 akenshi bivuga yuko batishimira ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ikipe yabitsinze iri muri 23 bashaka kujya leta yigenga.